O wholo whātu ma whātalo whātu I lau mai maunga Samoa. I le nei fo I tūlau le aso, I le nei aso luru mātango fie. Ne ala whai mai whanunga le lei, ai mai se fo I le amatanga I o ngā luenga le tātou malo. Le amatanga o le nei tau sang fau, ma le nei foi vai aso fau. Vi ele atua I lo nā lofa ma lo nanga le lei, tai mai o le tātou soifua ma le ola. Ia ala I whaiva ma tiute mga luenga wā mataini nei tau sanga. Wha loa tu foi le nganga whaaloalo I whaiva mga luenga ma tiute sa whenga iai. I le mawai mga se atu hata o malama le la foi tau sanga tuai wa tuana I atu. Ai o wholo whatu mwhatalo whatu le tūlanga lo ia I lau mai mō mai. E manatu ia se lao le nei foi nei ma se teimi tā ua. E watu ai se tau talanga ia ma se whataltana noanga. Ia ono le so, o le urua I aso o whaatino ai le urua I fontanga al kapeneta. Ia mori nei foi tausanga. Tātou polkalame I le au ililinga ma le ato tonga li poti I fontanga al kapeneta I le so. O te manatu o le a whai el tātou polkalame alo ia le sfareili. Pei tā ia iai nei matau puta ua e te tau peo na lo ngona ai le tātou watunu. Ia manisi o wha moenga o le so. O manatu ai e whai el polkalame nei ia e meise ai. O le urua I aso le nei o le whatoa a matanga luenga al tātou kapeneta. A wā le wāwha whenga iai ma le tāpua inga si o tātou watunu. Mātou whatalo whātua I le nganga whāloalo I lau mō mai Samoa, ma alora ngā lulue ia ma alo foilo on sai. Whaiva matiute mga luenga ua tātou taua wā mea. A wā le amatanga o tātou ngā luenga le nei tau sanga. Whatalo whātua fo I le paia ma le mamalu maulunga o le tātou autu stala le tātou watunu. Alesi whasalalau, televise, newspaper, ia mautou whaiva alo whirima ua le wāwha whenga iai. I le tātou so tanga wāwala lata tu stala, ia ma le tātou malo, ina ia langona, ia malama le tunu, tau po molo tūlei mai. Mua o nei le tā o le whā, o te tuu ai le tunu, I se whainga malanga whapitoa, ua tui nātu mo le malo Amerika Samoa, I le walauria whapitoa mo le malo Amerika Samoa le Riko Vana. La sa tae ao le atatala lo ina ai se waia o so tainga po se keipo whapitoa ua tau nuu le malo Amerika Samoa e whaingoina o le Levasa Communication Cable. Kukol and Levasa Communication Cable. O le nei waia whasalalau ua iai le taritonunga. E re ngata I nao ngā mo le malo Amerika Samoa. E iei le tū le lei au ngā mo le soso ina mai. Mo le tātou watunu I le wha le lei atili. O le tātou sota inga o mea tau. Waia wha te konolosi. O wā tātou internet connections. Wi-Fi ma mea uma wha pēnā I sota inga lunga social media ma mea uma. E ala I upenga ta whailangi. Ma le whiwhinei ta o le wha. La mātou malanga I se walauria whapitoa ma le fionga le Minister of Sota Inga, Tio ngā seata tanu wasa ma le rio, ia ma whaurulunga o mtanga luenga a tatou malo. Lo mātou malanga whatasi foi ia ma le whamoe I le komsina o leo leo, e whatala no ai nisi o mta upu o loa fia te le tatou te minenei o whala au whasaina. Lo fa penau na mai tau ina I foi o se tasiri nei o afianga. Le vao motu e lua, e le ngata e le awina atu inei o nisi foi o whala au fasaina. A fa pena foi o na tātou mawaina nisi o meolo awina mai la foi tu o le vai tu tuila mamanua. Se hava no le lei foi nei, o le ama tua wha mautu waif so te inga wha vao malo. Ina ia tala noa ai e inga uma e whai titi ai, ta upu le nei wha fitauli. Le ngata I lea, ia o le a whatala no I nai nisi o mta upu whalau tele, e ala le tato a toa o Samoa. I le tūlanga o le whalau tele ino o mta upu, e ala le taupulenga o le a toa Samoa, le tausanga le nei, I le masino mati o le whaima I nei Samoa. Lona lua o mta upu, o lea ua whai unga whonoina le kapeneta, ma whamaunia le whai unga. Al komiti whapitoa, sa lato firfirina tai fono uma o fono whaavae ale tātou watunu.
I le vai aso na te nei ia na tāpena mai ai le nei wha moe moe. Sa tu ina mai ai le i manawa ngā luenga o lātau sanga fau. Sa tu ina mai ai le whai unga a le tātou komiti o interview sa whai. Ma le lātou tāpenanga o i ua iu iai le lātou whai unga e winga i le whiriwhiri na uma o taitei whono taitasi o i tū malo whono whaawai uma lima sutasi tonu o le tātou tino. Mai lo ngang whaaloalo te manatu o le tūlanga loa ia le nei e whaai loa ai taulumanga uma o e u whiriwhiria. Ai o te leito laulawina i lātou o e u whiriwhiria e vea mataitei whono o le nei whaai unga o se whaai unga i lunga u whaawai i luna o ni ai inga na tu ina tu ai whaasala launga. Ma whainga whaawai fau le tātou malo le nei pai inga. So se tangata o le a fia a vea mataitei whono. E te tauna o ia awala e pei o ai inga o lo whaasala lau wai so se ngā luenga le malo. Ia ma whainga whaawai le tātou malo e ala imtanga luenga mwhala poptonga. Le sa tu ina tu ai whaasisilanga o i lātou uma e fia a vea mataitei whono o le a tatau o na tusi apalai uma mai. Ia i lātou ma le peno e ui atu le mtanga luenga tinam tamaitai. A wale fia veo i lātou taitei whono. I le li poti watu ina mai e le komiti whapitoa sa lātou whaia le iloilonga ma whaia iei le whai unga. E iei inisio i lātou na apalai mai o fionga i li whaipule. E iei inisio li whaipule e le apalai. E iei inisio li whaipule na apalai mai e na whaaria le lātou te tee i le poloketi. Ia iei fo inisio whaipule na apalai mai e lango i le wha moe moe o le poloketi i 2 miliona. Ia ma ua whaiwi naim wha maoni el kāpeneta e toa wha whaipule o i tū malo e toa wha e lei au maia ni a lātou tusi apalai e ala i le whaatinoina o le interview mo le whirwhiringa o taitei whono i tū malo mua o le tū malo le pā e le i apalai le lato whaipule. Lona lua o le tū malo whaleata tolu e le i apalai le lato whaipule. Lona wha o le tū malo whalea lupo e le i apalai fo le lato whaipule. Lona wha, lona toru lona wha o le tū malo o whasale leanga. Whasale leanga no mela lua e le i apalai fo i le lato whaipule. Ma i tū malola nei o le na whiriwhiri ai komiti o i lātou na apalai o le u whatau nuu i ai le whiriwhiringa mo le vea o e na awai i le whasala launga application e whiriwhiri ai lātou o la utolau ria minatu o lātou suafa i le teimi tolau la waitu malo ia. O isi tū malo e 5 i lalo o le vaenga whao whai e le HRPP. O i tū malo ia sa lātou langolango ina le poloketi ma le ato toa. E le ia iso lātou wanganga te tee i le poloketi, ai sa mai le lātou langolango, e fia vea i lātou mataitei whono o ia poloketi uma. Ma o lea ua whaia i eile whai unga al kāpeneta, e tō fia fo i lātou, e vea mataitei whono o i tū malo nei. E eile i tū malo o vai maunga wha, e eile i tū malo o vai maunga wha, mele i tū malo vai maunga tolu, e eile i tū malo le tū malo vai maunga tulau lava, le tū malo vai maunga wha, le tū malo vai maunga tolu, le tū malo whaasale le anga nu mela tolu, o le tū malo o ale pata i tū pai lalo, o le tū malo o le vaa o fonti, o le tū malo o vai singano lua, ma le tū malo si umu, ia ma le tū malo whaasale le anga numero tolu.
O tu malo nei, ua whiriwhilia o lātou sui au wai, ina ia vea matai tei whono o lātou i tu malo. Peitai o le anava le vaenga wha uwhai, al whātua i le tua sa mo utasi. O le ploketi le nei e te tau o na matua i malu pui pui ale lei. E afu ai le whiriwhilia o i lātou i te tau na au tau a veina le ploketi. Ma o i tu malo la nei o leo o whiriwhilia ai le taito o lua o i tu malo. E afi ai tu malo o leo o tō lau lau inatu. O isi tu malo e lima, o isi vaenga wha uwhai. Na lato maita wina lo lato apalai i le avanoa, ai lato te tee i le ploketi. O le foi lana whai e le whai unga le vaenga wha uwhai. Ma le vaenga na whirwhiria i a le komiti whapitoa interviews e le au wai i lato le whirwhilinga o te whono o komiti o whono whawai. Mai o manatu o lau tō lau lau ina atu i lato o le o whirwhilia alo ia. E le tātou komiti o whirwhilinga o interviews na whai mo te whono. Ia e maise le whai unga o leu whamaoni el kapeneta. Mua, o vai maunga mua, o launa te whono, o le fionga ia paunga, tala le lei paunga. Vai maunga lona lua, o tamale tā, Tai Mang Jensen, ma le tai, lena tai Victor Tamapua. Vai maunga lona tolu o taitei whono o le sunga ia nonu la Ulu Williams Mawia, ma le sunga ma le fionga ia Taioli Iseu fiti ai masu. Vai maunga wha o tonu ufua mori misi ma tuala ulelei Cram Lima. Faleata numera tasi o manu leleua paletasala torvai. Faleata numera lua o le fionga ia le atinu Wayne Fong so yalo, ma mua au whaalele Mary Taeu. Faleata numera tolu, o poloa, o paloa, Louis James Towers. Faleata numera wha, o Ale Bena Ale. Sanganga numera tasi, o Samaina, Kiwisome Taulapapa. Sanganga numera lua, o le tofa ia fata Ryan Schuster. Sanganga numera tolu o Sala Paulo Tualapoto. Sanganga numera wha o Tangaloa Tele Pasi Poloa. A ana alofi numera tasi o le tofaya fesolai a puru tuinga mala. A ana alofi numera lua o le fionga ia ai ono a leki Ekeroma. A ana alofi numera tolu le fionga ia ngaseata Valelio Tanuvasa. A ana numera wha le fionga ia a Famsanga Leone Masame. Whare la taim sa matau to whai a te rei ai Christian Ausangi. E whangam whare se la, o le fionga ia Masina Lupe, Makesi Masina Lupe, sa whata mua, o le fionga ia Napu Sevete i fui mono, sa whata lua, o le fionga ia tu ia fuatongi, ma le fionga ia tu pai Saimasi John. Si umu o le fionga ia tu ana si leota ma le fionga ia whaalongo a swao ka peri. Whale alili o le fionga ia tu lupe o nisemo. Whale alili lua o le fionga ia maiava fui mono a safo. Loto whanga o le fionga ia fiemena o mimta afa o le fionga ia fiola Yosua. I tu malo le pā o tupua, John Tupua. Ali pate tu pailalo o le vaotongo Rodney Chang, ma le fionga ia whalo mawaenga titi mai atafua. Ali pate tu pailunga o le fionga ia atafua Edmund Taufua, Vao Fonti, Fui Mono, Tui Vaitolo, ma le fionga ia mau usiosi pue mai. Ano ama anu me le tasi, le fionga ia moe whaawo tiule stafunai. Ano ama anu me le lua, le fionga ia to mata Nora Leota. Whaasale le anganu me le tasi, le atinganga matafi la wina. Whaasale le anganu me le lua, le fionga ia maangele se kati fioi. Whaasale le anganu me le tolu, le fionga ia pali i te eo maspau manamula urusami Leota. Whaasale le anga wha, fionga ia tea to alapeato. Whaasale le anganu me le lima, le fionga ia vui i ingasione. Nganga i maunga tasi, Honorable Vaeao, sa le eula. Vaeao sau malo alofi po. Nganga i maunga numela lua, le fionga ia sewa muri fasitoma.
Ngai whamonga no mele tasi, to whai ala vea, Solomona Paulo. Ngai whamonga no mele lua, Faisala, Lilo tu Ioane. Ngai whamonga no mele toru, Lauri al Maria Tole Watea. Vai singano no mele tasi, la fionga ya amitua na i tau tofi Roma. Vai singano no mele lua, Motu Pua, Seve Henry. A Feleti Pali'i, Matangaloa. Fale alupo tui ma Seve, Poto se Montafa. Hala tau e sifo tau tu ave la faitele valoanga. Sa alenga tasi tu la fono David Hunter. Sa alenga lua le lua sangato ka rene. Palauri tasi muripola ana Rosa Ale Morioo. Palauri lua fiu Bonifacio Vasa. Palauri tolu ayolupo tea misa Tony ayolupo. Ia masatu paitea. Asiata sa levao leoa. Ia, o manatu o le taunuunga le nā o le tātou whirwhiringa, o le tātou komiti ma ua whamaunia fo'i e le tātou kāpeneta, o le taotonga le nā o le tātou whainga whirwhiringa e ala i whirwhiringa mō teitei whono. Pean whasisi lātu e to a se fulu ma le tasi tu malo o loo iai le tūlanga o teitei whono so whatasi. A le whasfuru isi tu malo uma e nā o le taito o tasi teitei whono. O lo fea ngai ma ia i tu malo. O le nganga maualunga ma le wha moe moe. Ina ia ta oto le lei le whainga wha vae na mafuai. O na ta pena le whiriwhiringa le nei. Ia i lātou e apalai mai. Ma lātou e talia talsanga. Ma i lātou e le i te ena. Le wha moe moe. O le apalai mai i awanoa wha teitei whono. Ia o manatuai o na imata upuia sa moa i lau wha whonga mai. Ina ia ta oto e leanga tonu le whirwhiringa o teitei whono le vai aso nei. O lo whanga solo ai interviews umalava i whono wha vai taitasi. Whirwhiri ai lau whainga luenga e tō lima. Whātulanga ai e teitei whono ia o tō lau inatu sui au ai o komiti o whono wha vai. Whātulanga ai loa o le au suia le whono atoa. A komiti uma au whainga luenga uma, ma teitei whono uma, o whono whawai. O le au suia i le asorusu wiva, tolu tolu tasi. E lua whono e whai i nei tūmua, tasi le whono e whai sala whai. A moe moe o tātou malo o i, e fofola umai a inga whainga whawai, whau ma mea uma o le o lima teitei nai, le wha ngā i ina uma. O le polkalame, o le polkalame mo atina ina, o nuu mai tū malo, ala le tātou poloketi miliona. Ia, na manatu lea o na o le tāu o le tātou mtau puli nei, au wha ngā solo tau rumanga o ngā luenga, mta ngā luenga, ua tau ai o na whailo. Mō le sirifia le atinu, ulanga o le lava e tele ia le tūwhesiri mai po o wheme ua ngā i eita o rumanga o le whiriwhiringa o tātou teitei whono. Ia, ai la whatu le tātou au tūstala, ia ni mtau po e whiala ngā, a o le tātou porkalame whalau te reina e ala i whai unga al kāpeneta i le so. Whatoa whatau nuina les whareile a sau nei. Ia, malenganga whaaloalo. Alo whaftai, alo sau noa i lau fionga le taita i o le tunu. Ia, whamanwia tu fo i tau sang fau mai nei tu o le vai. Ai o la ofesili mua wha mole la o fionga. O le mata upu le taita i fono. Ia, le ua manino au o whala e le whaamalamanga fo i. E la o fionga i le palemia o nisi o vaenga. Ia, o la ofesili. Pe ianga tonu lava i sui o le vaenga whaupu whai le HRPP. Le whapea e le i apalai. O na o lo te i le poloketi. O lo te mauti noa na manino lava i lau sau noa ngai le i anga i fo i whai ngā malo lo ngar kirisimasi. Ia e pei fo i na manino fo i le whailoa i ngā mali tai o le tua ngai. O lo whapea mai e le o le te a i lātou e le o te o na o le poloketi. E pei o lo te o na o le process. O le process le e a fuai o na te ai le o te le poloketi o 2 miliona tala le fsili la famon mole la o fionga po o fea tonu le sao po o le tusina mai i tauli mai na la o fionga o lo o au mai ai o lo te el poloketi
po o te i le process. Ia, whaftai mo le fisili. O le lipoti lena mai I lātou na whai le interview. O le tusia a fiel te le bloketi te I whainga whaavai fau le na whai atu. Ma o le alana o le whai unga ia I lātou ia to o lima. Na te le bloketi te le whainga whaavai le na whaatulanga atu le malo. Fa mamla mangal na no mai na mafuai ona whai unga al komiti le mene na. Ma sa ti tiro fo el kapeneta le whailan whai unga muri na mai tau winai o le mena nan tupu. Le si la vaenga o whaftaila o fionga, o le si vaenga o la ofisili whamon Ia, mole tu malo le o whasale le anga numera lua. Le oto e tō fia ia le fionga ia mangele se kati fia ui, ia vea fo I matai fono. A leo te mana tua la o fionga o lea sa iai ia le mta upu foi lea ta upu tau whainga palo tale a le tu malo. Ia lea fo ina whaamaoni ai le whaonga se. E lea fionga ia mangele o tupe polo keti o le miliona ta la. A leo mai tau atu o leo wa toi tō fia foi. Ia iei fo ini se repoti o lo whapea mai. Mai te tono o lo whaatea ia lea fionga ia mangele male. Ma lea fionga o iwa. O le fesili lala o fionga wa lia e mai. Pe whaafef pole a le whainga o le process wa toi tō fia ia lea fionga ia mange lea vea matai fono. Ia au leana saisaitia I le o leana saisaitia I mta upo whainga pālota. Ia leo le fo ia nginga o lo o whaatea ma lea fionga o iwa. Whamon mo le lau fionga pen whai ona whamanini. Whaftai mo le fisili, tato o le sili mua. Le fionga ia mangele I whamsinonga. E le o whaamaunia I ngā le whaapea u whaonga sel tupe. O le teimi na whaonga I le tupe. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whaonga sel tupe. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana whaonga mo le atina ena o le tu malo. A le whaiunga le na whai le whaamsinonga o le teimi na whaatino ai le distributing o le fund lava ia. E rea mai ala le tūlanga o le mena le pālota e toso mai e whaamaunia le misuse of funds. Mena tauan whaamamalama. O le tūlanga le melea e le I iaila se whaamauninga whaapea ua tawhi ai le apalai o mangele. O na u whaamaunia wana whaona ai wale tua inga na lena sau. A pe walu mangele whaonga tupe whai o na whale mana mea. E le o iai se whaamaunia ngon nai mena tupu. O le tupe na whaonga na toe alu umalawa e whaonga e whai ele whale o le tu malo. O le tupe na avatu e whai to tongi. A unofo mangele ma ave whai ele whale o le tu malo. Ona ele I umal whale o le tu malo. Hila se mea to tongi e tangata whainga aluenga le se mea o whaia. E tau na ave le tupe whai ele whale o le malo. Whale o le tu malo I oma. O le whiwhilinga le na sau nei I le whainga interview mo le te whono. E na mangele ana palai. Ma ele I apalai le sui o le tu malo. Ma le tutuunga le whaapea e le te tauna piki mangele ona o le te a le tu malo. O le fina ngalo I o le tu malo. O lele I o mai se whaamauni ngalo I e le malo. Po tūlanga le tupu. Po se whae unga fo I wa opo I e le tu malo. Pe nao se whae ngau I lato. O lo te I a mangele tanu mai lava le whainga palota. Ma e te taula matua manino le e le tau fia I le whae unga le malo. I le whiriwhiringa, I le ala amio tonu. Na whiriwhiri ele tai te I whono mo le tu malo. Na whiriwhiri mangele, ona na o ia na apalai, ma o ia le tangata o lena kuarifai, ona o ia na huia au wala o whainga whamai, apalai mo le tai te I whono. Ar whiriwhiringa ia le tu malo, I le mele tupu mai le mea matau whalo toi whale. Ia o tele tonu le mena le wā mangele malo nei tu malo. Ia e fofo la mea la tau. A le whaiunga le wa vatu e le malo. I le tangata e tūla I tau avel ploketi mo le sirima tau sanga. O mangere le wa ave whiriwhiri ma whaimtei te whon. Tasi ala o siri whamon mo le mta upo leo tai Hei o leo te manatua nei na saunoa la o fiong. E to afani si o tau e le ia ni apalai, ni nisin na apalai pe sa o whamon mo le au fia I ma
malo i tu malo. Po ai la le stoto lu fa mole lau fionga. O te rei roa nisi. Na ua malo tu malo ele iese si na maa palai whatasi. O te rei maua la po ai nisi o tu malo na ele i whaini interviews. Taim lava noa. Ona o lea tuali tatou taimi ai tolu o fesili mo lawa fionga. O la fesili mo mua. Lawa fionga le ase tu langa ua yaile la kapisa mo. Ma le tupe le asa au mai Australia. Po le a whaia sa to yuni la kapifo. Lona lua o fesili. Le ase whaata o tonga o yaile forensic audit. Ma le fesili muli lawa fionga. La se fai unga le kapenetsa i le so upol malo le wa fa malo lo ia mal fa alo lava fa ftai O le tātou lakapi ia o le lava e fa solo ia feutana inga i le va o le tātou malo ma le malo Australia e pe on sirfia ia o le tupe lena tu ina mai Australia ua ui mai le malo o le fesiri la le malo sa mo le malo Australia o fea e vase le leina whainga whaavai o le afianga o le malo i le whaasosoina o le tupe lea. E tai o lo mai tau le tātou malo, e le o ta oto i le angatonu tātou i unlaka pisa moa, o le whai te tenga le nā. Ma o mana avatu lau avea i le uni laka pisa moa, a whai o le pūlenga le wha le tonu. Sui le pūlenga o le laka pi. E le mawhai o na tango fia le malo, o tala no ino le tupe le whaavao malo mai Australia. Ma le malo sa mo a e vai atu ele o ta oto le ngatonu mea nga i le tupelea. E laua mai ai o na whai al feutana inga ma le uni laka pi sui o nisi o le uni laka pi sa mo e anga e fo i al whaafi tauli. A le malo i o lo tapena e mai le tupele wha o ngā mo le uni laka pi sa mo. A e tatau o na fo i al whaafi tauli le tupu. O le wha le tonu le pūlenga le uni laka pi. O la ua lafo i a la tau, me ono whai atu o umana o mai ma tele tara noanga mwhinaunga wo o mai fo i le pelestene o le uni ma tala noa. O umana whai lau tali ana mula uru sami. It's not about the board or them. It's about Samoa mana na laka pi whai i le lek. O le vai e le malo, e le ma whai o na wha mamuru le tupe le i le uni e Samoa pe a vai atu le wha le tonu. E ta tau na fo ia le iai o la le tari o le mea. La le tari o results. O feo iei le tato sulima le teimini. O tato tufia. Fea le tato tufia le tato sevens. O tato tufia. O le maua lalo le nao le mele o tato wo o iei le teimini nei. A wana wha peo ma le teimini nei o le lei tato results ma le lei mea uma. O la le mea la afsiringi e o la sa le lei. Al mea na le teimini nei umana tuai. E ta tau o na whaile fufuanga. Sui le pūlenga a le uni la kapia Samoa. O na aungo fia lo leo le malo e lango sa iri ngā tupe uma. Ma watu nisi tupe fau e wha le el tato la kapi. O le sifsili ia o sa u tu inatu fo il whamtalanga winga i le so upo le tato malo wa le si whasalalau. Le so sa whatalano ina ka peneta le whai unga le ngā fono. Na tu ina mai e le komiti whaapitoa sa lato wilo iloa le suenga sa whatino. Pe ta i o le teimi lava e tasi sa tu ina mai e le tusi whamawai a le fionga i ana nai tu le tufunga. Le foi sa avem so upo le tato malo. Ia mai o leto e fsiringi ai loa le ka peneta le whai unga na whatino e le pisasi. Ia ua olo le tūlanga ua talia aloa i alwha mawaenga a le sa avem so upol malo. Vei fwoi nei awanoa se teimi, langa o le tulturia i mo tutuila. Ia an whawhelo i fwoi le mamori le nganga whawhtai tūlanga alo i al tau tua fwoi le tamari i o le tunu. A le lava u wha mawae mai ono mea na tupu e ala le ta upu na tūla i mai mo le. Fetusa inga ma le fetuna inga sa iei le whawhita au lin tupu le seo whamtalanga tu ina mai mo le tātou sila fia le tātou atunu. A wale seo fsili? O le tātou forensic audit, ia o le ua maea o na tue lauri liu le tātou tā upure nei. Pen sila fia e whaisi lave o le tātou forensics audit nei. Taunu mai le whainga ma loi te tonu.
o lo tatia le mata upu e fai se fai unga autu. E re mawhai o na mātou muri tai whai unga na whai eisi whai ngā mālo pe a mātou mautinoa o lo iai le tūlanga tau pena vai ili le tūlanga tāle whea ngai mana mea o lo ta o tuele tele tununga. O le sa tiro li poti a toa le masina o tiro el komiti al kabineta. E matoe fo i mai ele li poti tonu e te le wha le tonu li poti na mai momua. O lo iai le tūlanga le mautonu. O le mawhaina i eise ato o toa li poti na tuina mai le forensics audit. Ona o le tele o mena nga Yesu nga ele maua, wha maunga o li city ma source document. Mai o le upu tau tino ma le manatu wha alia na wha o mai il komiti al kabineta. E te le afianga o me wha soli tu la fono o loa afia li poti le nei i le whai unga mudi. O lea ua manatuel kabineta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu o loo wātangi ai mea whale tonu. O la atu ina atu sa o loa le mata upu nei lima o leo, ma lima o le loa sili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iei. Ini mo lianga mo e a fia. Nā tangia ni mea wha soli tu la fono. Na whai le tato forensic audit. Ma o le whai unga muli na le wo o le teimin nei. O lau wha se e aturo le loia sili, ma leo e wha tino la tau fo i wha tulangana. O ni sori ngā tu la fono ua wha tino ina. Malo whaftai, soi whamanui lo whionga i le taitai o le malo. Ai se ito e tulilo atu au tato iei ina i le vai a aile na o tupe ia po o le mata upule na au watu nei le tamaitai lea pe tai o te fia tulilo atu pe ua iei se pe ua tala noa ina po el kapeneta le tupe po lea na whaanganga le na au mai tu e whaonga le SOE le State of Emergency lua se lau 5 miliona lea na fesilingia leo mai ia le whainga malo na altasi totongi o lau whainga ruenga malo na lava i le tupe na totoe. Pe na toe tangai iai i se saidi linga po o ame na whaonga i le tupe le na whaonga e le whainga malo le tu mau lea na iai ma whaasolo mai wale sa fesilingia fo ele fionga i le taitai o le malo le tu mau. Ia le tupe lea na whaonga e li taimi ina o tau nuu mai ai tonu lona whaonga ina. Half-time al fasili, wa umana saun ol minista tupe. O le anga i esu suenga ale lato mtanga alwenga. Il tato tupe lea i le teima le state of emergency ina ua malolo le fa malolo palmeni. Ma o lo watatia le fionga le minista tupe e lati a maili poti ton le mtanga alwenga tupe. No tuli atu ona o lei i tato i le vai liu lea ai o la o toe taliu mai lola i tato mta upu lea na pe ona e fonga ina mai i taitai fono. Lena e sao noa e 5 avanoa lea o le awhai a sa 3 avanoa na iai i totonu o le committee wha ai tu malo o le manager ia o le whailau tusi pe ama le teu tupe. Ia pe ta ilea wa 5. Ai o lisi vaenga lo fasili. O lea whalongo atu, o nea iei tu malo na e taito lua mai o lato taitai fono. Ai, o le awa ese ai la le tu langa sui taitai fono awa o tu malo sa iei o lato sui taitai fono. Pe o le sui taitai fono e iei lava i tutonu o le vaenga o le komiti lea sa sefulu 5 ea lena tuu iei. Ai o le komiti la lea wha tu malo. E fia ia sui o le komiti lea ua settle lai lo le teimile nei lea whai o sui o le komiti. Ai o le ofisili lea toi whamanino atu. E to a 5 ia tangata whai ngā ruenga. O ala wanoa ia. Maftai, mantua le tatou no whainga lea no mene to tolu. A leo si to 5. Ua eia wanoa whaopopo e lua SML EO mua. Mantua na le EO ma tangata whepolo keti ma le office assistants. O wanoa e lua ia u whatulanga. O le sia wanoa SML EO. O le wanoa tangata e waaia ma monita ina polo keti.
Ma le vanolo na rua tangata e ngafa ma me tau tupe ma ripoti. Ia ona atoele ma le tuunga mai lalo le tangata fole office assistants. E lima ia vanona e ese le IO, ese le tangata fai poloketi, ese le tangata e vai e tupe, ese ma le tangata lea e vaia ngā luenga whaatino I tono le monitoring. I te tono le poloketi. Lima I nā vanoa. O tātou komiti, o leo vai o I tuma loila loifo le whape lima I nuu. E o ale sifururua le sa iak. Au isi lai tuma loi o vatu nuu. Le lau whaapopo e au tō rusfut. O tiute o sui te fono. E filifili e te fono I e peto e whaise sui te fono pele ai. Ai, o filifilinga I e leo a vatu e le tato malo, te fono so fatasi tu malo I e sfutasi. Pure ala la to peto e whaisa la to sui te fono e se mai ma te fono I e lua. Al fatu langana ia na o te fono I en filifili atu el tato kapeneta. Al filifilinga I e te tonu o fono vavai. Pure la tope filifilin la to sui te fono. Malona e lua mai ia o lato tai fono. O I tu malona sa iai o lato sui tai fono. E whawhewhea la o na tonga fiti pe a o atu nei tai fono o whaipule na iai mua ma lato sui tai fono na iai na wai ma lato. Ai tau nu atu nei tutonu o leisi sui le to luai o le sui na tau wā e mana oi tau vai lalo o le fas a pe lango foi I le fas pe tai o le amana o foi e avatula na ia foi sui tai fono e fa pe I la ona fofo se fa fita o le tu la I mai I Sa matu tera noa wiri mena nafi. O ai ingam whainga wha vai ia na wha mautu. E lala mua le sui o le vainga wha o whai na wha tuina le bloketi. O la whau lawa o maire ia inga wha pe o le whai pule le sui le fast eve iei sui to a value committee na te firfilia o le sit sui le sit te fono eve le si vaenga o le committee na te firfilia o le famo mo la vai ia le malo si anga e umia ai le fainga malo le tulanga o le fa foi no le tato mtaupu e o voi lai tulanga o le fa foi no le mele tsa no mai sui te fono e firfilia la ua o nei me umana whatulanga iei. Au le whai ungo le telenonga. E telenonga la ua le me pito I siri na tasi iei le la fina ngalu. O mavoina ave iei le whautua ngana nafi. Po a iei nga e watu le maloma me uma. O le ufirfiri atu la ua to lua. O le sui o le fast ma le whai pule. O la ia telenonga le me le leimo le natu I tu malo. Ma le me pito I siri na mali lie ma iei whatasi ma le I tu malo. O le mene na e whai. Pe o tūlanga le te sau no mai ai le sui te fono. O mena nai whiriwhiri e la ua. Pe to e whaise la tu sui te fono pele ai. Ma watu e malanga lau fionga se taimi nei pe umal tātou fono I Amerika Samoa. Ai ole au mai au Lacey Capel mo sota inga Telva Vave. Is it a submarine cable? O le wala urial na lena a mail kovana. Ua tatala le si lato submarine cable. E se mai ai mai le lato Hawaii cable lenta whai mai fo e mai le iao mai ai nei. A moi moe lava ia. E le taun tato misia vanoa pe awha pe o leu wala o mai tutui la tato te o atu e mori mawina le lato submarine cable fau lea. A o fatusa tusa I le vao tato matutui la. E le tai o tato o sao sawa ma le lei ma le tau ngofiela I le internet atu tuila sa o lava na te tau nu uro lava le tutuila e se le vave o na kiliki o lungo telefoni ma mea e o voila le lato tau e tau ngofie ma mao le internet atu tuila na ilo tato fufuanga la na leanga ilma fontanga ma le a fionga I le likovana. Ia polale a wala e wha soa mai ei le manuia lea. Mo tātou. Mai o te talitonu le me pito I sili na tala whiangai ma tala whiunga lea o le tātou wo e mata I tū. Mai o mai ale teimini nei tu lope on o whai atu.
o loo maitau ina pea le tulaga o le tatou te o ai loo potu le faasolo atu ai tatou talanoaga i le so e alu motumotu ma o loo maitau ina pea le mea na ua ua leva na tauna tatou lalaa i sesi mea malosi atu ia lelei taugofie saosaoa le tatou internet. O le mai tauina e o mai te mile nei. O le aingo ngolo a laina fo i landlines. Ia, o le lola po le ale mafuanga peita. I toe tuli loa atul malanga le Amerika Samoa. Sa ia ile fautuanga i le tausangante nei le tatou fono mulimuli. Ave na e sau no ai. Ave le fautuanga i le sui o Samoa i Amerika Samoa. Au mai se lisio mea o lo mana o mia. Mo le anga i luma. Pe ua taunu o mai sea lisio mea fia mana o mia na wha lei. Ma toe longo mai ia fufuanga e pe o le whauwina i le stakisi o whale mo tātou tangata whai ngā ruenga ia ai o le ngalue ina fo i o le whanua o Samoa i Amerika Samoa. O lo whaasolo, wa umana avel whaatonunga i le tātou konsula lai Amerika Samoa tāpena wa mai tūlanga ia. Ma o lo iai le tūlanga o le developmental plans ma mea wa umana whaatatia. O le ato e maua i fo i le sifsota inga i le mtaupu lena mai le stakis. I le fase lau limas furu, fase lau i le limas e lau a vanoa le utoe wa popo mai. Ia ma le tūlanga tā uan na o le fo i la tā pena iai. A tūlanga i le whare lei a tili o le tātou ofisa i tutuila o le mele nā rela a whai. Yon tosi fil teminina al tasi al mela ina al tato ofisa mal konsula. Alo yet fa mo lumana e tau foi na fai maskato konsula of afta winga. Wai e ser tato konsula Samoa ia mol ofisa. A tau na ye se trade commissioner. Mo Samoa tutuila ma lo fa nga soro foi tapenanga na. Tato simo muri fa mole. E luana e ofisili fa mole lava. Ole malo sai foi la ofion manuia tau sanga fo ia wale o mai na tau sanga no le tuai o taimi o tatou fontanga ma to wale fitala fe ngai ai o la ofisili e toi tuli loa tu pel mata upu fon fa vai o na o lea o fa i loa e fa sto atele o ila to wale toi tai fono mai ia wa manino la usau no anga le amatanga o le tamo fainga poloketi o le ana una wale malo ina ia avea pea e tai le fon fa vai matanga tau le vai fa fail fast ia ale tulanga la le tuli lo atu o ani mafu anga tala fe ngai wa ai e komiti mafu ai ona le to tu wale ava no isi sui fai pule tai fono ai pem fai ona fai lo la wa fionga e fia malama o ila tau tulanga lea waina isi fai pule o lo saunga le mu ma le leina fai la tau lipoti e pe o lea e au watu ai lunga i lo la tau tatanunga e fate ia wale toi tai fono atu Ngata ia e le o toi tai fono o le itūrai o la tau e apalai a fai te le apalai e le fain fifilia o e vem tai fono to fale no lau atua. O le si to alima, e apalai, a to mai maltusi te il bloketi. Ile mai taula al komiti. O la le anga apalai e te o sautu te il bloketi. E le fa maoni le mea. O inala na mafuai foi. Ona le firfilia e vea ma tai fono. Ona le mai taula al komiti. E le mawhaina sau se tangata e tau ave le te fono ina o le fono vāmai. A te il bloketi. Nana laina whaatino lava le mena o lano inga atu vāwhenga i toa whale au le apalai. Ma le toa lima na apalai. A to e folo mai ei tua ma te il bloketi. O le mafu angana na laino na le whiwhiria. Au la tau lava ia na apalai e au noa ma se te lango. O le na avele ava noa. Le si toa lima le no uto lau atua. Ia ai fo i malwha malunga le vaenga whaafai. Ono le pui nga lava. A tau si sila nei ina ua whailifi ina unga i le whainga pālota. O le maure le na ave. O le poloketi. E tai lava le vaenga whaafai. Ono le popolenga la le mea lea. Tu lau lava. O lo iai so e ngolo muri mai.
Susuenga na, e leo mana e tango fia le temili nei poloka ai le wha alunga i rumo le plokeki. Ai muri mai susuenga na i tu malo o la iai le talitonunga na wha le tonu le wha foifoina e a fia ila manisio fai pule leo le te fifiria le temili nei. E foi manisio fai pule o lea ua tō fia la val temili nei ono lea ua la tō muri mawina e lango. A le wha atali e susuenga i nisio mea o lea na maitawina, ia, na whao ngā sea e tupe. I le vai mamaola, wha solo i luman ngā luenga. Whiriwhiri i la tau fau, whiriwhiri i la tau na te real bloketi, whiriwhiri i la tau wa qualify. Wha solo i luman ngā luenga. A le wha moe la vai e le vai li ringa moe me ua tea. E re ta tau o na wha la fieni me wha le tonu na vai ai. Pea whaita te alo lofa le bloketi le nei. Nono winga e taunu wha malama le lei pia na sao uma taunu manga o le wha solonga o tupen wha aru. Ia a le wha moe la vaia o leo whiriwhiri la tau wa qualify. Pi fea, masao, na apalai, le apalai, langolango, le langolango. O leo wa piti uma la tau ia leo wa whatu la i mortemine nek. Tai lava i lau saunanga. Nawa fionga, o le tūlanga fo i le tuliloa atua i le whaai unga ua whai ai le toi whiriwhiria o Mangele. I le tofi o le lato i tū mālo. Manatua o le whamasinonga, ia le wai whailo i le aso. O le timing le pe e na sasi ai. O na ua whao ngā i le taimitonu. Lata i le whainga pālota le wha matu uato polo keti. Wa lewa o na apalai tangata. Ai whatoa whao ngā i le taimi lea. Nawa fionga. Isn't that a misuse of funds? Wa lewa wa whapea mai malo e leo iai se mea o whao ngā i Mangele mō lona lava lelei. Ai olewa ai al whamasinonga i lau tiro iai sa o whaanongolongo iai. O le timing lea ua whao ngā i mō lona lava lelei na ia tūla i mai e le whainga pālota. Na se tiro le tō komiti. A tonu tau te mau ese ai le whauinga ina o le men tupu. I tula whono whaavai o le distributing o le poloketi miliona. E le aini ai ainga whaapena whai. A o le teimi o le pālota o whaasaan tufa. Mena tauna toe a iaia, whaatontonu. Leo whaatati e whainga whaavai e tauna whaifufuanga pe ala talata le whainga pālota e le tauna toe tangofia me tau poloketi. E atangi ai le mea tonu rane te sauno iai. Ma whaawinga i whaapea. O le whaonga le teimi se, o whaonga se Mangele morona le lei. Which is to be fair to Mangele. Na whaonga ave mo le paketi mo le lei o le tumalo. Ai re whape o aru ia teia. Ne si tu whape e aru lona whaiva i nea pālota. I tangata o no lona teimi o le whaonga le teimi tono le pālota. O se ai inga o leo tilo i e whainga malo. Transition period. A olo le keimir whainga pāloka o wala laka inga o le whainga pāloka e kaunga ia. Taunta puni uma whona wha mai ele i o le pāloka e kaofi e la le melea. O leo na ia whapea o whao ngā e whai pule. Le le teimi neim te whono le teimi nei tupe mo le lato le le teimi whainga pālota. O se mea na o ina mai ina watutupu mai le melea. Al whiwhiringa lawa i o Mangele i le tūlanga sao. I le o steimi mole na i le lu i lea. Pisa mo fo i ona le whao ngā o tupu le tongi e whao ngā i whao le whale. Le wakilia. Ai mo le whasolonga mo le rumanai. Taun whata atia whainga whaavai pe ona u whamtaltala inatu. Ina ia waini to e tangia po whea sao. Pena whao ngā i awala se. Pena whao ngā i winga se. E pe whao ngā ni whao manianga. Ina ia mawaini mea ni pe o lentato mai tau le palota. Ia. Ia mangaia. Whai me se fut. Eyo. Le e a e tu kusiri lava ia tato o faisal fanga pe le ia ia tono le o tanga la kaneta pe e se pasene fa mon mole a le ia e a on Ia o te le i maua mana ia lo fio sa o te fesiri ale mar ne te va vetu sautala au te lo se te mi se sa foi mai tu tuela no fesiri sa o le ale mar ena sa ole les fale le mo se tari le le pasene na te mana o ye tato no pifa
Lau fionga, o lea ua le whale tonu lea nā whainai i le sunga a nanai. Ia leo wha vai mai peitai. O ana nei lea na whaali ai lo o whaangau le malie i nisi o le vaenga foi lea whailau tusi pol ofisa tusi o le official palmia pol kapineta foi. Ngol official palmia vaenga le savali tustala o le savali. Pe ai sea ua le longo atu ai mātou, māsani ai, i whaai unga whai, i le totofi le o tangata whai ngādwe ngā whau. Peitai, o le tali mai, e o ia lātou, lātou te leilo, a o le ua ilunga o whaasalonga televavave i le tofinga o fui mapuao, pef o ne semo. So, o te fia iloa la, o lona winga, o lea lava ia tangata o lea e liki atu ai, ia whaai unga whai al kapineta po ai whaai unga ia. A ole ia o mai i le ofisa o le whailau tusi, office tusi ale malo, e avatu ai whaai unga whaapea po le ale sa onga. Ia atonu o le tausanga whaure nei. O le ala whata ati e le whainga whaavai sao a tauntato iei. A tato vai ni le mea lea na fia i le whionga ana nei. Ia, o le lava sa tau mate po o le forum le nei o te tautala tuai. Po le forum e mō mai lo le whai unga whasara lau roa. O lea e masalo le tausanga ni whatati e sao ai al mele te atu ngaduai. A o lo le temi la whasi sila ia vanoa alo ia o. E tauna latu ini le tato forum le nei. Mena lena tupu o mawal whai unga ave sao le mei o whasara lau ni tau. Ia o le i le tato forum le nei whasi sila alo ia i maa mai umai o tau e. Mai umai o tau e whaile mele e taun whasi sila. Ia o le la tau whatula ngatu le tato mta upu whapeo fwela le mena o te whasi sila alo ia le sfarele le mta upu le ia fwmpuao ma le tato pisasi. Manisio whai unga o lewa umana whatulanga alo ia. O te tono le tūlanga na ina iauene i tue ise whenumia i malimere na whesasia i aiwa. E se whasalaunga na Amerika peneta, e se whasalaunga o whasalaunga. Tai lau nau e sau no mai le swafa lea na whaasalau nei lungo le Facebook. Yo lo no inga lau nai wha maonia. Na le fia i loa tonu pe wha maonia sao. Sa wha peo te whaalia lo i alas whalele, alanga lewa e fsiri mai e wha maonia. Whamaunia o sui alo ia o leu wha popo i lalo le komisio le pisasi. Ina ua whetu nai ma avele avanoa whatulanga inisio avanoa o esa i te tono le pisasi mo mua. Le fionga ia uralo whai ngā fonti. Ia o lewa ia inisio mtanga luengo le la whetu nai il tato malo. Ai o sui fau o le tato komisi o le pisasi. Tofi ai le fionga ia whunpua o nisemo. Ia ma le fionga ia ape nono maro sofara. Sui nao to lua o le tato pisasi o lewa ia i le taimine nei. E whaina inisio to finga na whaile so. Ia ato ai ma le whamoe moe o nisi o whaasara launga o nisi o tato to finga o wanoa. Pe whanau to sirfia ia o le so e umalo ia i le taimi o le tato lo i sili. Ma o lea ua tapenai se tasi e tau a vea le tanga luenga mo te mili nei. A o lo wha solo i tau lumanga o le interview mo sesi e tau a vea le official lo i sili. Wha pena fo i le tūlanga o le tātou audit, i le tūlanga o le tātou o kita sili, so tu sili a tātou malo. Wha pena fo i ona tapena lo na teimi e umolo, wha ngā solo fo i tau lumanga o le tāpena ina le foi avanoa al tatou malo. Tonu mai tatou whainga malo i tonu ia ua ta pena whai unga i le ofisa surwhainga. Peitai ia e rei whaataunuina. O le la ua toi liliu el tofa le kapeneta. E toi whaasalalau le whaasalalau le tatou ofisa surwhainga. Le la ta pena fo i le whaasalalau le i le teimine nei. Ia, manisi lava o tofinga i lano le pule siri lango i mtanga luenga teitasi. Masa whai e fo inisio whai unga toru pe wha nei le so.
se I whaile tātou whailo inga les whalele na whailo alo ia lea mo tū lo ai e langa lea wa sauto fisiri e tau no tari atu Lau fionga o fui mapo au la ene o se sui o ti o sui pa o popo la o maa. O tisas. sui fau o lea ua tuumuri ese ia fontik ai sui fau o leu wha ma vaenga tolo i sa iai tolu a sui sa iai o lea la ua ave sui fau e tolua funi puao ma ape ia whatasi e mal te fono lo tu mo per te fono le fiunga e anon o lea e whaiu le whaiu le so a pe tauna o atu le vai so fau tō lau tātou komisina fau wa iu iei sa ili ngā tātou komiti ia mwhansolo I fo I lea tūlanga o le tātou leo ia o lo whaatino pēl ngā luenga le whionga le komisina langolango malem tā ngā luenga le neiteipi a wha utosi si le atu ngā luenga te le lai whaasolo ia ko kere fifi ko karango mai whalau wasainga le am sisi of siri mai o te iloa, o lea e nongo mai ma e sila fia ina tūranga lea. Ia, ai me sei foi. Tūranga foi lolo le tātou no whaatasi ai mai whamasino. O a wakui kai, ia, e se iwanga nā, ua whaamaunia, so tūranga whono. Ia, te a mai foi se whaatanga nā whamasino. Ia, sa foi mai tō komisina le tūma. Ia, ai whaari mai ai e awhamasanga e tāwea ngai whaari mo sanga le mua le tunu. Fionga la sau tō wha I e tūlanga lea. Ia, o le mea usau no I e komisina e tarwhea ngai. Ia la lau kalala whai aku. E pei whai oa. Na charge lo au, I loa umalalangi a ko oa. O la le mea o la le whai loa I la ko ua charge. O whea vase eile lainga o kangaka ua charge o na I loa lea. A fa pela se longa e charge o whalau wasa ina na whasa lea musu e whasa lau. A fa fea unei leu taitai o le malo ngā charge au ui loa lalangi a ko le mingu ke muri muti. Pule leo lato ngā luenga. A eilo nei tūtaua mo lo ulangona o le tūtaua. O le awala ia alert le tunu. Ia I loa le tunu I la tau nei e whaia le mea le anga le nei. O le su e tupe I le atunu. E watu pela upu mamafa le nei. O le tango fia o le tangata o le whalau whaasaina o lana le nā ia te tau. A le mele o tupu. O su e tupe tangata I le ola o le atunu. And that's the most serious matter we ever face now. O su e tupe I la tau le ola o whanau, ma ola o tangata. Whai pisinisi e. Whaatau o la tau tā vale, whau o la tau whale. Whau me ese. Ai lo ka tala whenga in mele. O se soli tū la whono me tau tia le mele. Ia, e peila na sauno le mele na. Wa o ngā le mele o le whaasara lau ata. E lei e masasi e tau le vale le mele. A wafoi, o le la alu ma nei lunga o lona inga o lona ingoa o lona suafa ma lona nuu. O nā alo lea, o le whai te tenga ma le fsoso ani mai le nā. A le pule ma maru ari imwhai pule ma ua to o tele I tū malo o mai. E li poti mai la mele o tupu. O I sia tangata te rei lo le wali anga le wakua I rungaka e rei lo o le ko ke awhiri eita makangaka o le whenga I mea. It's a protection, alert, and a safety valve for everyone. Ina ia mauti noai, ia e loa le o lo iau talani. Ma ia loa foi le pui puinga, wai, tau te le loa lau vai. A le mea ia pe ono fai atu. O le mata upure nei. Sa tauna fai se furu duas furu tau sanga taruai. A la mea leu tato vavai. Kau kia fale o kangaka. Kau kia ka vale feo ai. Kau kia lifestyle a kangaka. Ai sau mai fetu pei. Sau mai le tunu. Sau mai alo ma whanau ma le mele tupu o matua. Ele ai, na uto I titi fitus furu lau tai ta whai ngata. O ai la tu utala loa e o mai pule whaasala lau. O le mea saolna, ua fuli le au trak tila sine. O le whai no mai tau e tele wha mau monga I wa mai.
Ola le numela o le au taxi e a fia le kiliva ina. Ia mo le no fouta fo e lau fai taxi uma. O numela e wa mai, e le aia masesi e tau mo alo. Na o fo ye fu nga tato malo wa a fai o le awala le ufa ngata vale la iti kiliva ile mea. Ia no fouta le le tanga te temi mo wal paul me fa te puni le taxi, te puni im taxi stand. Puinga na tau na fai mele fa nga ele wali ia ave ta vale la iti o e kiriva o me fa pe. Ele fai le to tau mo alo malo rino to inga mela nei la nga ia fa nga se na la foi na fai le malo tu lango ta vale la pasese so soni mo le tinga no aina. Tu lo la vai la to lo fa maoni fai pe la to tuti. A le tele o like sene nampa si wa mai o le li potia mai. Ia o ile pe o malo sina mafuli e fa ngata vale la ITFO ai kiri vai me o na se la patainga o le fa solo la varnga luenga leo muni nei mai sala fai fa no atel sfuru montup a fieta mai tai to torto fa ai maua mai sa va ile aisa ai muni nei ile se me fo 11 fai ia o ile fai o ita fia o ia matan pui fai el malo le wanga ine yel tanga luenga leo a matan tato wo fai nga luenga la vea i moltato tano ya mori le nga fa tai tele tato fa sala la ne tu la laso a foi ta ingo ne yaso mal fa mo fa tai tato tu fero ni to san fo fi va ya auto tu o mai mi se auto sa tato fero sa fai meita o mai pe ni tatu fafsana i neima tatu tele noa tatu fasoa fou ne tau sanga fou me uma e mori le ngang faftei tele lo to wafio mai tala mai ao e se fol tapo i mai se tatu o tunu i mota malawa ta fai fio langi lo mai tau mai faftei tele sa moa le ua tatu wa matal ne tau sanga fou le lofa malanga le leio le tua ia tatu tapo ia faiva mga luenga le ne tau sanga Las farele la fasi sila lo ia tuaile awala. Fail tato investment le valele. Tasin namta upusa pasia nel cabinet ole awala. Ete shareholder tato valele. Male awala tsa wila te ngatu petonu tato yutos. Ia la tal al tato por kalame na pa atu eteli mai tutuila langa o vavel temel va. Ai manu teleina la fasa usanga sa mo le tu la le aso ma to wa lo fa telatu. Maria fu fanga o fa ingol nei bayaso e mai se tao malama bo moa fa so foi mai manuia